Haleluya. Amen. Kureba amasaha bampaye kugira ngo tuze kuyakoresha neza. Amen. Amen. Turanezerewe. Haleluya. Amen. Turanezerewe muri iki giterane cyane cyane. Asante. Cyane. Amen. Ikintu kiza kinyemeza ko ahantu nahahawe namarira. Ko ndumva norira gusa. Kubera ko Kristo ni mwiza, yakoze umurimo urenze. Uku niwe watumye tumenyana, uku niwe utumye dukundana, uku niwe utuma amarira aza. Maze iminsi niga ririya jambo Pawulo yabwiraga Timoteyo ngo aza yibuka amarira ye ngo akamukumbura. Ariko umuntu yo kwibuka undi amarira, uzi impamvu nta kintu uri mu kwibuka ku bantu sinzi uko bimeze, nta buzuke buhari. Ariko mbabwije ukuri, iyo muri mu buzuke uza wibuka n'umuntu ukuntu yageze avuga ngo haleluya, uku gusangize ukamufatwa. Niko ubuzuke buza bumera. Hari umumama uba hano mu Bugande, mama Jori ari Kigali, mama Nyarugo, yaravuze ngo aza kumbura Betami, agenda avuga buri muntu wese cyaza mukumburira, ngo nagera kuri pastor ngo nkibuka ngo urebe nkaka kandi sawa ngo akama nkumbura. Haleluya. Twabakumbuye ibitangaza byabaye kandi uko nukuri twabakumbuye cyane. Aba basore cyangwa abapapa baraye badukoreye ikintu uko ndabareba nk'amaseka cyane. Mwanejeje timwobyumva, muzoze Kigali muze muri katimu murare mwacu tubereke ko tubishimiye. Muzoze Betami mudutaramire niturangiza tuje mwacu, natwe tuzocumba tubakire. Baraye bakoze ikintu, baravuga ngo bagiye kutwiyegereza, baratwicaza turangije amateraniro, bakabyina bagasubizamo ngo baracaba baratwiyegereza. Kandi ikintu kiza kikwereka ibintu biri mu mwuka tibiza bitera imigwi mibi. Iyo ibintu bitari mu mwuka biza bitera nka umuntu azarambirwa. Ariko baraye badukoreye ikintu, numva ko ndababona gusa nka amaseka kandi uko nukuri ko ndababona utambutse abadare babahungu, kubera gusa mwaraye mukoze ibintu byiza. Imana mwicira bahumugisha. None ababyeyi mwebwe, uzi umuntu akubwira ngo turagukunda, muri make ko murakora umutima utazi. Umuntu wese kiremwa muntu cyose gikeneye ndagukunda. Nta muntu ukunda ndakwanga, ntawe. Na Paulo yagezagira ahantu yabona bamuhawe, nawe akabona uko hatinda sasa, akahatinda. Ahantu bagukunda ni sawa. Imana ibahumugisha. Twabubashe, twabakunze guhera ku bamama bakuze, abato, abanini, abameze gute, noneho n'abapapa bimeze neza pe. Twebwe twarusha tugapanga ikindi giterane kiriya nicyo kiza cyerekana ko habaye ikintu. Mama Denise yahise apanga igiterane, baracemeza, turemeraga twebwe tuza dusaba uburenganzira mu rwego rwo hejuru rwa representation. Ariko nabonye namwe mwafashwe kubera ko mwahise mupanga ikindi giterane. Noneho yavuze ngo nimpuza amatorero cyo muri Kampala hose. Imana ibahumugisha. Abashumba turabishime cyane, ba bishop, ba mama bishop, muri abagaciro. Mukunda abashumba, nizere ko mukunda abashumba, kuko mutabakunze ni ikibazo. Abakristo bazaba ngo nsinza numva umushumba wacu rwose, nzambwira abantu nta mpamvu yo gusengera ku mushumba udakunda. Uzushaka ahandi hantu ukunda ujeyo, kuko ahantu udakunda nta cyiza bakugezaho, ntaco bokumarira. Kuko iby'ijuru birasaba ko wumva umuntu ukamwumva cyane. Ariko twe turabakunze, twabakunze bikomeye. Imana ibahumugisha ba bishop, revera na madame nesaho karadutaramira kandi azi kuvuga abandi bantu neza. Buriya mu buzima bwanje umuntu tuza duhuza n'umuntu twagendanye, nza numva no mutoza kuvuga undi muntu neza.
ndatinya umuntu uzi uvuga undi nabi. Ndamuti ayewe niwe murozi ntinya. Niwe ntinya kandi uko nukuri. Abarozi njewe simbatinya. Habe nubwo bokurura ibirozi byose bibaho. Bakurure. Simbatinya, ntinya umuntu uzi uvuga undi nabi. Ndamutinya. Yavuze mwene data Kabuye. Amuvuga neza. Amuvuga neza tuhageze. Ndavuga ngo uyu murevera ni sawa. Hari umurevera uzuje ahandi hantu hari umuntu wakoraga neza kubera Satani akamwangiza. Imana ugumugisha muvyeyi. Nico cyatumye tugukunda. Ntitwakwiye ko twahise tugukunda. Kuko iyo ni kode ya Betami y'umuntu azavuga abandi neza. Azama yinjira muri timu ya Betami. Iyo uvuze umuntu mbakengure hakiri kare. Ntimugire uwo mutubwira nabi. Nimumuvuga nabi turajugunya. Niko. Mwumvise hano mama ko avuga neza abantu. Ni ikintu. Tawo vuga undi nabi ntibiba. Nta mpamvu yo kuvuga ibibi ibyiza bihari. Haleluya. Akuzugira ngo Imana izigushima hari uko itayibona ibibi. Ibaza Imana ikivuga ngo mana banje ngo muranejeje turi abanyamanyanga. Akigambwa ngo muranejeje. Ninde muvyeyi numwe uzuhagarara ku makosa abana baraye bakoze. Ahubwo uzuhiga kajya keza baza bakora. Akaba ari kuvuga, akaba ari kukundira abana. Ninde muntu uzufata amakosa akaba ari yagira menshi ku bana be. None ni gutuzufata amakosa akaba ari yabigitangaza. Niyo mpamvu abantu bananiwe no kubana. Gafata udukosa gusa udutiko akaba ari twubaho. Bakubyiza. Ari byiza umuntu yagendera gutya ukagera gitaramo. Apana ibibi. Sirangiriye neza. Kabisa. Uwo mutima w'ibibi wo kuvuga umuntu simugira. Kuko sinje wamuremye nta nubwo nzaho yiyungiye n'Imana. Umuntu ashaka kukugira nabi uyu munsi ariko ejo tumenya aho yabikemuriye. Ugakomeza ukamubara kuri Yesu. Paulo yaravuze ngo tukaza dutegereza abantu kubisekuruza. Kuko abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe ibyakera. Ikibazo nuko uzugarura ibyashize. Ni naco Satani buri ahora ngo aturegesha ibyashize. Igeze kurega umutambyi Yoshua. Aramurega aravuga ati dore. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo yari ibyaha bya Yoshua nkuko abantu bazavuga ngo Yoshua ngo byari ibyaha by'Abanyesiraheli. Kubera ibyaha by'Abanyesiraheli bagiraga yari umutambyi urumva yagenderaga ubwoko. Akagaragara ko yanduye. Amaze Satani ngo itangira kumureka. Iramurega Satani azarega abantu. Ntukazurega abantu. Utazaba umutera nkunga wa Satani. Ese uko ibintu bije gute? Akakanwa muza mwumva kanje byagenze gute? Ngo aramureka. Imana ishimwe. Imana yohereza ukuntu bahindurira Yoshua yakanzu bamwambikiye. Baravuga ngo noneho ongeraga uraherahe. Ninde warega intore z'Imana? Ninde? Kandi ari izi zitsindishiriza. Ninde? Uzurega abantu guti imbere y'Imana aho kuja gusaba Imana neza ukiri gurega abantu. Mana aba bantu ariko wabona niwe gusenga. Zarakunaniye. Shatse uzazureka gusenga uryame. Jenza nshogoza abantu. Ko ndabashogoje. Umuntu uzuja kurega abantu azoreke. Amen. Twige gusenga neza. Twige kuvuga abantu neza. Uku kuvuga umuryango nabi nashatswemo bimaze iki iyo mvuze neza. Iyo mbavuze neza. Uko murabona abakobwa atameze neza. Ko murabona abakobwa atameze neza. Uku nobura ibyo mbavugaho. Uyu tubana nobura ibyo muvugaho. Mama Espoir nobura ibyo muvugaho. None umuntu azaja kuvuga ibibi. Ibyiza biri. Ko kantu mugakubita handi mukazerereza. Ujya muzamuzerereza utubi. Mufata kakando. Mukirukanse mwisi. Umuntu azavuga guti ibibi ibyiza bihari. Amen. 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 Imana ishimwe ko twanezerewe. Haleluya. Nishimiye abashumba. Ndabishimiye muze. Twarabaneje ubundi ngira ngo ko muratwivuga.
hano twari abana muri aba papa none dore ukuntu uzimana biza bimera kera twagendanye dore ivy'Imana uko biza bimera hano binamoya ndakanyeshuri mama Chantal ndagakobwa bene aka mutazi uko bizogenda Imana ishimwe ko muhari je nabaye hano ndi umunyeshuri Imana ingirira neza Imana ishimwe ko nakuye muri Uganda umugisha ariko Uganda uzi ubushize nagiye prayer mountain nkazambwa ngo mana we ma asandikwa iki gihugu nagikuyemo umugisha je wagikuyemo umugabo ni sawa jenza ntahura ibintu nagiye prayer mountain gushima mbwira Imana ngo ma ndagushimiye ko iki gihugu nagikuyemo umugabo kandi akangwa neza akampira tantera ibibazo akangwa neza akaba nimero yanje akiyonza kogira amatambi zongoye yampaye nimero mwaza kinira hari undi agakinira hano tugatsinda niko bimeze ndashima Imana ko yampereye umugisha muri iki gihugu iki kandi mu bigaragara ati wari umugisha sibyo twarabanye gaturaziranye mu bigaragara siho abantu bari bategereje umugisha ako kuko Imana ari Imana papa we akira sibo bari bategereje umugisha abantu we ariko abantu baravuze yebe abantu bavuze kuri Bishop Alfred Bishop abantu baramuvuze ariko ndashima umwami w'abantu Paulo yaravuze ngo ndashima Imana yuko yabonye yuko ndi uwo kwizerwa ingabira umurimo Imana ishimwe ko yatugiriye neza pe nageze anje prayer mountain nagiraga ibyifuzo nageze nsengera kandi abantu tubari bazi ko tuzodusenga bageze abona turi abanyeshuri twakubisemo amapantaro n'amakabutura muri Kampala aha twari tuhazi bwira tukaja ku musozi nkabwira Imana ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mpitiramo umugabo ko ndabona byabaye benshi mpitiramo Imana ikambwira ngo uzogume kuri Bishop niwe wawe tibabimenye pi kuko Imana yamumpayemo amasezerano akomeye rero ndishimye ko turi kumwe n'ababyeyi timwishimye ko Imana yatugiriye neza twese turi kumwe mama Chantal ndabizi ko mumerewe neza Imana yagize neza turashima Imana ko wabonye umukwe mico kintu mwacu caratunejeje twabonye umwanya wo kuza kubera arabizi ko twari dufite ubundi bukwe ariko umukwe wawe yaratunejeje mwacu twaranezerewe niko bimeze Imana irabizi twarishimye Imana ikomeze ibahe kugirirwa neza mumererwe neza timukabura umugisha papa Imana ibagirire neza ibyo yagambiriye kubagezaho aba ni abantu biwacu kuko nabonye abanyamuhana Imana ibahe umugisha amen ako ndarondogoye numvishe ko ndondogora reka ndekera iri ni sangesho umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha Evangeliste Kamikazi we yambu Imana yagire neza Kamikazi reka mbabwire nubona abantu uzi ugenda buhoro nubona abantu tukavuga amakuru menshi uzi utegereza Imana Kamikazi Imana ishimwe twebwe abantu bose batambutse muri Betami ntiboreka kugira umugisha ni umugisha twabwiye Imana ngo umuntu wese uzoza winyuza muri Betami gutya umugisha kuri ya aposo hariye bara abapasiteri ba Betami nta muntu wa Betami utazogira umugisha tibikunda kuko twebwe tugira umugisha tugira imvugo nziza yo kwatura ku bantu bose bacu ego tugira umugisha akakana ba Bishop n'abayobozi bose tugira akanwa ko guha abantu umugisha nta myako Kamikazi ndashima Imana ko yakugiriye neza Kamikazi yasigaga abana ari impinja
akabakingira n'abatagira ibiryo. Ariko Kamika, Imana ishimwe ko yaguhaye bakwe bese. Imana twagize umugisha zaza mu bukwe i Kigali. Imana yagize neza, tukabutaha tukishima, tuza tugera muwe tukisanzura. Ndashima Imana. Imana ishimwe ko yakwibutse. Ubu Mara n'ibindi bigahinduka, ukaba warasubiranye Naomi. Niko ndabyishimiye cyane. Imana ihabwe icubahiro. Sino bavugaga ngo mbarangize ko ndabona abantu nzi, ariko nukuri mwumve ko mbavuze neza cyane. Imana ibaha umugisha. Mwene data yakoze cyane. Ntabwo turi abahanga cyane b'ijambo ry'Imana. Ba mwarimu natwe barahari, ba Kamikazi buriya n'abarimu bacu. Twebwe niko twiza bigenda, umwe aza kwigisha akagupasa nawe ugapasa abana. Ntabwo turi abarimu cyane, ariko muri bike tuzahishurirwa, tuzabihereza intama. Ego, muri bike tuzahishurirwa, ibyo tuzaba dushoboye tuzabiha intama. Ndashima Imana ko hari icyo yakoze mu itorero rya Betani. Ubu tumaze kugiramo abashumba bagenda bavuka buri munsi mu bamama. Bamama hari icyo Imana iri gukora. Ndabizi ko aba bazagera kure bazakomera, ntabwo bagarukira. Utaha tuzaza bimeze ukundi kuntu. Rero ndabyishimiye. Imana ibaha umugisha. Mahirwe mu gitondo yatanze ubuhamya, ariko abadamu batari bahari mwahombye. Ubuhamya bw'amahirwe ntibwabafashije. Hari abatangiye gusaba ngo agaruke ngo azoze. Mahiko baragusaba. Noneho ubutahaga niba tuzoza tuguherekeje gusuza uze gutanga ubuhamya bw'impinduka. Imana yamukozemo umurimo ukomeye, turanezerwa. N'icirato turi kwirata mu itorero kigaragarira umuntu wese hari impinduka yabaye. Noneho cyane ku bashumba, Musa ahinduka. Imana sineretswe kuko ntabwo nzanerekwa. Umunsi ahinduka, nabwiye abantu ndababwira ngo umwuka mpamirije neza ko mu masengesho Leventejo yari ari mu nguni, Nyamahirwe arahindutse. Bakazambwira se ahindutse gute? Ti niko numvise turakururanye, numva ko ahindutse. Tiyagira uwongera kumubarira ivyakera, nidusohoka n'abantu bakomeje kumucukuza ngo se nyama nguko yahindutse. Kaza muhamya tutaranaganira, ngira ngo niko byagenze Mahirwe. Numvisha umwuka ambwira ngo muri Leventejo hari abantu bangahe Imana ikozeho, yamibambwira ngo uyu n'uyu bamwega nti baravyivugira. Nyamahirwe arahindutse. Namasohoka kaza nseka hanze, kaza mvuza induru, ti Nyamahirwe arahindutse. None Imana yarahindutse. Imana ishimwe mama, turagushigikiye, turi kumwe nawe. Kizashaka kuguhungabanya n'umuhoro tuzogitema. Ukomeze utambukira ahantu hazima, hamwe n'Imana yawe uzakora iby'ubutwari. Ndashimira mama Visi, muka Visi, nibo batwungirije. Simwumva ko akomeye. Regega mwo kumva avuga kuri mukagira ngo aroro. Ndamwubaha, niwe muka Visi, niwe twicarana ku ntebe. Bishop na Visi ko murumva. Kamikazi arabizi na mwene data mama Espoir murabizi, ariko Imana yatugiriye neza. Visi na Bishop bumvikana, iwacu ni sawa, byageze neza. Ndetse n'umunyamabanga n'urupata, ndetse n'abandi bose. Nta mupase twebwe tugira ngo uzutugwa nabi, ntawe. Ko nukuri mvuga imbere muri ntawe. Tugira amahoro menshi. Twe tuzadusabana cyane n'abantu bose. Kuko amahoro n'Imana iziyatanga. Imana iguha umugisha, watuganije amagambo meza. Naje gangiye kongeraho make, ariko bayamaze pe. Turi kuganira hejuru y'imirimo myiza ngo kandi myinshi. Niryo jambo ngiye noneho ryantangaje. Uburyo Deborah Dorcas yagize imirimo myiza ngo kandi myinshi ngo n'ubuntu bwinshi. Ibintu byose ngo ni byiza kandi bikaba byinshi, byinshi. Ariko uyu mugore hari igihe umuntu azagiraga duke, ukagira nyine uturimo duke twiza ariko duke. Hakaba n'undi ugira twiza, hakaba n'undi ugira imirimo ariko itari myiza. Ariko ijambo mwafashe rirakomeye.
umugore w'imirimo myinshi myiza kandi myinshi guteranyaho none plus ngo yari umunyabuntu. Uko Bibiliya gantizibeshe yagiraga imirimo ikaba imirimo myiza ngo kandi myinshi please ubuntu bwinshi. Ako munyabuntu Bibiliya zivuga ngo umunyabuntu arakundwa. Umunyabuntu nta muntu wo mwanga, umuntu uzutanga nta muntu wo mwanga mwisi. Reka dusome igitabo cya Rusi igice cya Haleluya. Amen. Kureba amasaha bampaye kugira ngo tuze kuyakoresha neza. Amen. Amen. Turanezerewe. Haleluya. Amen. Turanezerewe muri iki giterane cyane cyane. Asante. Cyane. Amen. Ikintu kiza kinyemeza ko ahantu nahahawe namarira. Ko ndumva norira gusa. Kubera ko Kristo ni mwiza, yakoze umurimo urenze. Uku niwe watumye tumenyana, uku niwe utumye dukundana, uku niwe utuma amarira aza. Maze iminsi niga ririya jambo Paulo yabwiraga Timoteyo ngo aza yibuka amarira ye ngo akamukumbura. Ariko umuntu yo kwibuka undi amarira, uzi impamvu nta kintu uri mu kwibuka ku bantu sinzi uko bimeze, nta buzuke buhari. Ariko mbabwije ukuri, iyo muri mu buzuke uza wibuka n'umuntu ukuntu yageze avuga ngo haleluya, uku gusangize ukamufatwa. Niko ubuzuke buza bumera. Hari umumama uba hano mu Bugande, mama Jori ari Kigali, mama Nyarugo, yaravuze ngo aza kumbura Betami, agenda avuga buri muntu wese cyaza mukumburira ngo nagera kuri pastor ngo nkibuka ngo urebe nkaka kantu sawa ngo akama nkumbura. Haleluya. Twabakumbuye ibitangaza byabaye kandi uko nukuri twabakumbuye cyane. Aba basore cyangwa abapapa baraye badukoreye ikintu ko ndabareba nk'amaseka cyane. Mwanejeje timwobyumva, muzoze Kigali muze muri katimu murare mwacu tubereke ko tubishimiye. Muzoze Betami mudutaramire niturangiza tuje mwacu, natwe tuzocumba tubakire. Baraye bakoze ikintu baravuga ngo bagiye kutwiyegereza, baratwicaza turangije amateraniro bakabyina bagasubizamo ngo baracaba baratwiyegereza. Kandi ikintu kiza kikwereka ibintu biri mu mwuka biza bitera imigwi mibi. Iyo ibintu bitari mu mwuka biza bitera nka umuntu azarambirwa. Ariko baraye badukoreye ikintu numva ko ndababona gusa nka amaseka, kandi uko nukuri ko ndababona utambutse abadare babahungu kubera gusa mwaraye mukoze ibintu byiza. Imana mwinjira ibaha umugisha. Noneho ababyeyi mwebwe, uzi umuntu akubwira ngo turagukunda, muri make ko murakora umutima utazi. Umuntu wese ikiremwa muntu cyose gikeneye ndagukunda. Nta muntu ukunda ndakwanga, ntawe. Na Paulo yagezagira ahantu yabona bamuhawe, nawe akabona uko hatinda sasa, akahatinda. Ahantu bagukunda ni sawa. Imana ibaha umugisha. Twabubashe, twabakunze guhera ku bamama bakuze, abato, abanini, abameze gute, noneho n'abapapa bimeze neza pe. Twebwe twarusha tugapanga ikindi giterane kiriya nicyo kiza cyerekana ko habaye ikintu. Mama Denise yahise apanga igiterane baracemeza, turemeraga twebwe tuzadusaba uburenganzira mu rwego rwo hejuru rwa representation. Ariko nabonye namwe mwafashwe kubera ko mwahise mupanga ikindi giterane. Noneho yavuze ngo nimpuza amatorero cyo muri Kampala hose. Imana ibaha umugisha. Abashumba turabishimiye cyane, ba bishop, ba mama bishop, muri abagaciro. Mukunda abashumba, nizere ko mukunda abashumba, kuko mutabakunze ni ikibazo.
abakristo bazaba ngo nsinza numva umushumba wacu rwose. Nzambwira abantu nta mpamvu yo gusengera ku mushumba udakunda. Uzushaka ahandi hantu ukunda ujeyo, kuko ahantu udakunda nta ciza bakugezaho, ntaco bokumarira. Kuko ivy'ijuru birasaba ko wumva umuntu ukamwumva cyane. Ariko twe turabakunze, twabakunze bikomeye. Imana ibaha umugisha ba bishop, revera na madame. Nesawa karadutaramira kandi azi kuvuga abandi bantu neza. Buriya mu buzima bwanje umuntu tuza duhuza n'umuntu twagendanye, nza numva no mutoza kuvuga undi muntu neza. Tinya umuntu uzi uvuga undi nabi, ndamuti ayewe niwe murozi ntinya, niwe ntinya. Kandi uko nukuri abarozi njewe simbatinya, habe nubwo bokurura ibirozi byose bibaho bakurure, simbatinya. Ntinya umuntu uzuvuga undi nabi, ndamutinya. Yavuze mwene data Kabuye, amuvuga neza tuhageze. Ndavuga ngo uyu murevera ni sawa. Hari umurevera uzuje ahandi hantu hari umuntu wakoraga neza kubera Satani akamwangiza. Imana iguha umugisha muvyeyi. Nico cyatumye tugukunda. Ntitwakwiye ko twahise tugukunda, kuko iyo ni kode ya Betami y'umuntu azavuga abandi neza, azama yinjira muri timu ya Betami. Iyo uvuze umuntu mbakengure hakiri kare, ntimugire uwo mutubwira nabi, nimumuvuga nabi turajugunya. Niko mwumvise hano mama ko avuga neza abantu ni ikintu. Tawo vuga undi nabi ntibibaho, nta mpamvu yo kuvuga ibibi, ibyiza bihari. Haleluya. Akuzugira ngo Imana izigushima hari uko itayibona ibibi. Ibaza Imana ikivuga ngo Mana banje ngo muranejeje, turi abanyamanyanga. Akigambwa ngo muranejeje. Ninde muvyeyi numwe uzuhagarara ku makosa abana baraye bakoze, ahubwo uzuhiga kajya keza baza bakora, akaba ari kuvuga, akaba ari kukundira abana. Ninde muntu uzufata amakosa akaba ari yagira menshi ku bana be? None ni gute uzufata amakosa akaba ari yabigitangaza? Niyo mpamvu abantu bananiwe no kubana, gafata udukosa gusa udutiko akaba ari twubaho. Bakubyiza ari byiza umuntu yagendera gutya ukagera gitaramo apana ibibi. Sirangiriye neza kabisa. Uwo mutima w'ibibi wo kuvuga umuntu simugira, kuko sinje wamuremye. Nta nubwo nzaho yiyungiye n'Imana. Umuntu ashaka kukugira nabi uyu munsi, ariko ejo tumenya aho yabikemuriye, ugakomeza ukamubara kuri Yesu. Paulo yaravuze ngo tukaza dutegereza abantu kubisekuruza, kuko abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe ibya kera. Ikibazo nuko uzugarura ibyashize. Ni naco Satani burahora ngo aturegesha ibyashize. Yigeze kurega umutambyi Yoshua, aramurega aravuga ati dore. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo yari ibyaha bya Yoshua nkuko abantu bazavuga ngo Yoshua ngo byari ibyaha by'Abanyesiraheli. Kubera ibyaha by'Abanyesiraheli bagiraga, yari umutambyi urumva yagenderaga ubwoko, akagaragara ko yanduye. Amaze Satani ngo itangira kumureka, iramurega. Satani azarega abantu, ntukazurega abantu, utazaba umutera nkunga wa Satani. Ese uko ibintu bije gute? Aka kanwa muzamwumva kanje byagenze gute? Ngo aramureka. Imana ishimwe. Imana yohereza ukuntu bahindurira Yoshua yakanzu bamwambikiye. Baravuga ngo noneho ongeraga uraherahe. Ninde warega intore z'Imana? Ninde? Kandi ari izi zitsindishiriza ninde? Uzurega abantu guti imbere y'Imana aho kuja gusaba Imana neza ukiri gurega abantu. Mana aba bantu ariko wabona niwe gusenga byarakunaniye. Shatse uzazureka gusenga uryame. Jenza nshogoza abantu ko ndabashogoje. Umuntu uzuja kurega abantu azoreke. Amen. Twige gusenga neza, twige kuvuga abantu neza. Uku kuvuga umuryango nabi nashatswemo bimaziki iyo mvuze neza, iyo mbavuze neza. Uko murabona abakobwa atameze neza, ko
murabona abakobwa batameze neza ukuntu wobura ibyo mbavugaho, uyu tubana nobura ibyo muvugaho, mama Espoir nobura ibyo muvugaho, none umuntu azaja kuvuga ibibi ibyiza biri ko kantu mugakubita handi mukazerereza, ujya muzamuzerereza utubi mufata akakantu mukirukanse mwisi, umuntu azavuga guti bibi ibyiza bihari. Amen, amen, amen. Imana ishimwe ko twanezerewe. Haleluya. Nishimiye abashumba, ndabishimiye muze. Twarabana ejo bundi ngira ngo ko muratwivuga. Hano twarabana muri aba papa, none dore ukuntu uzimana biza bimera. Kera twagendanye, dore iby'Imana uko biza bimera. Hano binamoya ndakanyeshuri mama Chantal, ndagakobwa bene aka mutazi uko bizogenda. Imana ishimwe ko muhari. Nabaye hano ndi umunyeshuri. Ako Imana ingirira neza. Imana ishimwe ko nakuye muri Uganda umugisha. Ariko Uganda uzi ubushize nagiye Prayer Mountain nkazambwa ngo mana we ma asandika iki gihugu nagikuyemo umugisha. Je wagikuyemo umugabo. Ni sawa. Jenza ntahura ibintu nagiye Prayer Mountain gushima mbwira Imana ngo ma ndagushimiye ko iki gihugu nagikuyemo umugabo kandi akangwa neza akampira. Tantera ibibazo akangwa neza. Akaba nimero yanje. Akiyonza kogira amatambi zongoye yampaye nimero mwaza kinira hari undi agakinira hano tugatsinda. Niko bimeze. Ndashima Imana ko yampereye umugisha muri iki gihugu iki, kandi mu bigaragara ati wari umugisha, sibyo? Twarabanye gaturaziranye, mu bigaragara siho abantu bari bategereje umugisha, ako kuko Imana ari Imana. Papa we akira. Sibo bari bategereje umugisha abantu we, ariko abantu baravuze yewe. Abantu bavuze kuri Bishop Alfred, Bishop abantu baramuvuze, ariko ndashima umwami w'abantu. Paulo yaravuze ngo ndashima Imana yuko yabonye yuko ndi uwo kwizerwa ingabira umurimo. Imana ishimwe ko yatugiriye neza, yatugiriye neza pe. Nageze anje Prayer Mountain nagiraga ibyifuzo, nageze nsengera kandi abantu ntibari bazi ko tuzosenga. Bageze abona turi abanyeshuri twakubisemo amapantaro n'amakabutura muri Kampala. aha twari tuhazi, bwira tukaja ku musozi nkabwira Imana ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mpitiramo umugabo, mpitiramo ko ndabona byabaye benshi, mpitiramo. Imana ikambwira ngo uzogume kuri Bishop, niwe wawe. Tibabimenye pi kuko Imana yamumpayemo amasezerano akomeye. Rero ndishimye ko turi kumwe n'ababyeyi. Timwishimye ko Imana yatugiriye neza twese turi kumwe. Mama Chantal ndabizi ko mumerewe neza, Imana yagize neza. Turashima Imana ko wabonye umukwe. Nico kintu mwacu caratunejeje. Twabonye umwanya wo kuza kubera arabizi ko twari dufite ubundi bukwe, ariko umukwe wawe yaratunejeje. Mwacu twaranezerewe. Niko bimeze, Imana irabizi. Twarishimye. Imana ikomeze ibahe kugirirwa neza, mumererwe neza, timukabura umugisha. Papa, Imana ibagirire neza ibyo yagambiriye kubagezaho. Aba ni abantu biwacu kuko nabonye abanyamuhana. Imana ibahe umugisha. Amen. Ako ndarondogoye. Numvishe ko ndondogora, reka ndekera. Iri ni sengesho umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha. Evangeliste Kamikazi we yambu, Mana yagire neza Kamikazi. Reka mbabwire, nubona abantu uzi ugenda buhoro, nubona abantu tukavuga amakuru menshi, uzi utegereza Imana. Kamikazi, Imana ishimwe.
twebwe abantu bose batambutse muri Betami ntiboreka kugira umugisha. Ni umugisha twabwiye Imana ngo umuntu wese uzoza winyuza muri Betami gutya umugisha. Kuri ya aposo hariye bari abapasiteri ba Betami, nta muntu wa Betami utazogira umugisha, tibikunda kuko twebwe tugira umugisha, tugira imvugo nziza yo kwatura ku bantu bose bacu. Ego tugira umugisha akakana. Ba bishop n'abayobozi bose tugira akanwa ko guha abantu umugisha. Nta myako Kamika ndashima Imana ko yakugiriye neza. Kamikazi yasigaga abana ari impinja akabakingirana batagira ibiryo, ariko Kamika Imana ishimwe ko yaguhaye bakwe bese. Twagize umugisha zaza mu bukwe i Kigali. Imana yagize neza, tukabutaha tukishima, tuza tugera muwe tukisanzura. Ndashima Imana ishimwe ko yakwibutse. Ubu Mara n'ibindi bigahinduka, ukaba warasubiranye Naomi. Niko ndabyishimiye cyane. Imana ihabwe icubahiro. Sino bavugaga ngo mbarangize ko ndabona abantu nzi, ariko nukuri mwumve ko mbavuze neza cyane. Imana ibaha umugisha. Mwene data yakoze cyane. Ntabwo turi abahanga cyane b'ijambo ry'Imana, ba mwarimu natwe barahari, ba Kamikazi buriya n'abarimu bacu. Twebwe niko twiza bigenda, umwe aza kwigisha akagupasa nawe ugapasa abana. Ntabwo turi abarimu cyane, ariko muri bike tuzahishurirwa, tuzabihereza intama. Ego muri bike tuzahishurirwa, ibyo tuzaba dushoboye tuzabiha intama. Ndashima Imana ko hari icyo yakoze mu itorero rya Betami. Ubu tumaze kugiramo abashumba bagenda bavuka buri munsi mu bamama. Hari icyo Imana iri gukora. Ndabizi ko aba bazagera kure, bazakomera, ntabwo bagarukira. Utaha tuzaza bimeze ukundi kuntu. Rero ndabyishimiye. Imana ibaha umugisha. Mahirwe mu gitondo yatanze ubuhamya, ariko abadamu batari bahari mwahombye. Ubuhamya bw'amahirwe ntibwabafashije. Hari abatangiye gusaba ngo agaruke ngo azoze. Mahiko baragusaba. Noneho ubutahaga niba tuzoza tuguherekeje gusuza uze gutanga ubuhamya bw'impinduka. Imana yamukozemo umurimo ukomeye, turanezerwa. N'icirato turi kwirata mu itorero kigaragarira umuntu wese hari impinduka yabaye. Noneho cyane kubashumba Musa ahinduka. Imana sineretswe kuko ntabwo nzanerekwa. Umunsi ahinduka, nabwiye abantu ndababwira ngo umwuka mpamirije neza ko mu masengesho Leventejo yari ari mu nguni, Nyamahirwe arahindutse. Bakazambwira se ahindutse gute? Niko numvise turakururanye, numva ko ahindutse. Tiyagira uwongera kumubarira ivyakera, nidusohoka n'abantu bakomeje kumucokoza ngo se Nyamahirwe uko yahindutse, kaza muhamya tutaranaganira. Ngira ngo niko byagenze Mahirwe. Numvishe umwuka ambwira ngo muri Leventejo hari abantu bangahe Imana ikozeho, yamibambwira ngo uyu n'uyu bamwega ntibaravyivugira. Nyamahirwe arahindutse. Namasohoka kaza nseka hanze, kaza mvuza induru, ti Nyamahirwe arahindutse. None Imana yarahindutse. Imana ishimwe mama, turagushigikiye, turi kumwe nawe. Kizashaka kuguhungabanya ni umuhoro, tuzogitema. Ukomeze utambukira ahantu hazima, hamwe n'Imana yawe uzakora iby'ubutwari. Ndashimira mama Visi muka Visi, nibo batwungirije. Simwumva ko akomeye. Regega mwo kumva avuga kuri mukagira ngo aroro, ndamwubaha. Niwe muka Visi, niwe twicarana ku ntebe. Bishop na Visi ko murumva. Kamikazi arabizi na mwene data mama Espoir murabizi, ariko Imana yatugiriye neza. Visi na Bishop bumvikana, iwacu ni sawa, byageze neza. Ndetse n'umunyamabanga n'urupata, ndetse n'abandi bose. Nta mupase twebwe tugira ngo uzutugwa nabi, ntawe. Ko nukuri mvuga imbere muri ntawe. Tugira amahoro menshi. Twe tuzadusabana cyane n'abantu bose, kuko amahoro n'Imana iziyatanga. Imana iguha umugisha.
watuganirije amagambo meza. Naje gangiye kongeraho make ariko bayamaze pe. Turi kuganira hejuru y'imirimo myiza ngo kandi myinshi. Niryo jambo ngiye noneho ryantangaje. Uburyo Deborah Dorcas yagize imirimo myiza ngo kandi myinshi ngo n'ubuntu bwinshi. Ibintu byose ngo ni byiza kandi bikaba byinshi, byiza byinshi. Ariko uyu mugore hari igihe umuntu azagiraga duke ukagira nyine uturimo duke twiza ariko duke, hakaba n'undi ugira twiza, hakaba n'undi ugira imirimo ariko itari myiza. Ariko ijambo mwafashe rirakomeye. Umugore w'imirimo myinshi myiza kandi myinshi, guteranyaho none plus ngo yari umunyabuntu. Uko Bibiliya gantizibeshe, yagiraga imirimo ikaba imirimo myiza ngo kandi myinshi plus ubuntu bwinshi. Ako umunyabuntu, Bibiliya ivuga ngo umunyabuntu arakundwa. Umunyabuntu nta muntu uwo mwanga, umuntu uzutanga nta muntu uwo mwanga mwisi. Reka dusome igitabo cya Rusi igice cya wa 8. Naho mabwira abakazana bati nimugende musubira mu mazu y'abanyoko, Uwiteka bagirire neza nkuko mwayigire banyakwigendera nanjye. Uwiteka abaho mwembi kubona uburuhukiro mu nzu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira, baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Naho maramubwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana afite mu nda ngo bazabagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabangura ukuboko kundwanya. Kuri 14 barongera batera hejuru bararira. Urupasoma nyirabukwe Rusi nawe amubaha akaramata. Naho maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no kumana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe, Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Aho uzaba niho zagwa abahampambe. Nihagira ikizadutandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Haleluya. Nishimiye mushenge cyane, shanga uriya mukecuru muze mumufata neza cyane. Zamura ukuboko, ni mushiki wa papa. Aba hano namwishimiye cyane, ndetse n'abaramukazi banjye n'abavandimwe bose bavezana. Mbahaye agaciro kuba mwabashe kuza tugahura uyu munsi mwivuga butumwa namwe muri kuririmba. Haleluya. Reka tuganire kuri iyi nkuru ya Rusi. Ndayihutamo cyane kubera ko umwanya abari muto. Temi iravuga ngo umugore w'imico myiza, kuba umugore w'imirimo myiza. Ariko natekereje uyu mudamu bita Rusi. Mu gitondo twamuganiriyeho, ariko noneho numva ndamwumvise cyane. Hari ukuntu uzuvuga umuntu ariko noneho waba uri gutambuka ukongera ukamwumva cyane. Nahise numva mwumvise cyane kubera ukuntu Bibiliya yavuze. Bibiliya ivuga ukuntu mu minsi y'abacamanza hateye inzara, hanyuma Elimeleki n'abahungu be babiri n'umugore we witwa Naomi ngo barahunga bava i Betelehemu, barahungira mu gihugu cy'Imowabu kubera inzara yari yateye. Hanyuma ngo bagezeyo, abagabo be abasore be bashaka abakobwa babiri b'Abamowabu. Abamowabu n'abana bakomoka kuri Loti.
Bibiliya itubwira ngo ubwo bamaraga kugenda cagiye mu Karoti yahindutse inkingi y'umunyu baragiye ngo babona ntaho bazakura abagabo. Koga Bibiliya ivuga ngo batekereza uburyo bazabyara uburyo bazabona babona ntibiri bukunde. Ngo umukuru yamayigira inama aravuga ati dusindishe papa atuzare. Kugeza igihe bamusindishije umukuru bararyamana aratwita. Umukuru abwira muri umuntu ati narayega mbonanye na muzehe none ga nawe twongere tumusindishe kandi ubashe kugera kuco twatekereje. Barangije babyara abana. Umwe abyara abo bita ba Moabu, undi abyara abo bita ba Amoni. Hanyuma urumva n'abana bagiye bakurira iyo ngiyo. Bukeye nibo baje gushakwa n'aba bahungu, ariko mu by'ubu bagaragaraga ari abanyamahanga kuko batakuriye mu Banyesiraheli. Hanyuma bamaze kubashaka natangaye. Bibiliya iravuga ngo umugabo wa Naomi ni wabanje gupfa. Bukeye n'aba bahungu babiri barapfa. Kandi ngo bari bamaranye nk'imyaka 10. Yeme uzi ko bari barabanje kugumba. Bari baragumbye. Hari igihe usoma Bibiliya ntuyitekerezo cyane. Ni ukuvuga ngo ineza nyirabukwe yavuze yayibonye mu myaka 10 abana batarabyara, ariko abona ukuntu abakazana bakomeje kwihangana badakoze amakosa, abakura akantu abona barihangana. Hanyuma bamaze gupfa, dore ko igihugu cy'iwabo ngo cyari cyo bongeye kumva amakuru ko abantu ibiryo byabonetse nta kibazo bagomba gusubirayo. Hanyuma ngo agiye gusubira yarababwira ati rero ngiye gusubira none rero mugende musubire mu nzu za ba mama wanyu, Imana izabaha umugisha. Bifuriza umugisha nk'umubyeyi nyine iyo wasezera abana. Ngo baranga, ngo bararira. Hari ijambo nawo maze akoresha ryiza riza rinezeza. Yabahamagaraga ngo bakobwa banje. Kuri ya jambo riza rinezeza, mukecuru mwiza, ngo bakobwa banje. Ko yageze abahamagara bakazana. Ku nshuro ya kabiri arongera ababwira ati ndabasabye nubwo nobyara ntawo bagikuze ngo abashake, musubireyo nyabo. Kugeza igihe urupango we yamusomye aragenda. Hanyuma ngo Rusi we wamubaha karamata ngo yanga kumusiga. Manishi ngo yanga kumusiga. Nyirabukwe aravuga ati dore mukamugabo, dore mwene so mbese nyo mbanda wawe aragiye, none wagiye wagiye nawe. Ngo Rusi aramubwira ngo winyingingira kugusiga. Semene amen. Winyingingira kugusiga kuko aho uzajya ariho nzajya. Manishi Bibiliya igikunda kugaruka mu buryo bw'umwuka ikabivuga neza. Orupa imugereranya nk'umukristo utarigeze ahinduka. Hari igihe mu itorero usanga hari abantu twese turaririmba turahimbaza tumeze neza, ariko hari umuntu utarahindutse. Rusi kamufata nk'umuntu wahindutse rwose. Haleluya. Wamaramaje gukurikira Imana, wahisemo gukurikira Kristo, wahisemo. Haleluya. Ahitamo gukurikira nyirabukwe. Avuga ijambo rikomeye. Nza ntekereza ko abagabo n'abagore nibo bazashiraho indahiro. Ngo ikintu kizadutandukanya ngo ni urupfu. Urupfu. Ibaze kurahira iyo ndahiro ku mukecuru wapfakaye, ku mukecuru ubuze uko agira, ariko ukanga kumusiga. Ariko njya ntekereza ko mu buryo bukomeye Naomi bari baramubonyeho imbuto ikomeye. Mu gitondo nahishuriwe akantu ndavuga ngo nubwo yahuye no gupfakara agapfusha, ariko ubusharire bw'umutima ntibwigeze buhindura imvugo ye. Wenda ngo avuga ati mbabarira mwintesha umutwe musubiri wanyu, timufite banyu ko ntimufite baso muzogenda n'umundi muji wanyu. Ariko imvugo ya Naomi yakomeje kuba imvugo y'umukristo. Haleluya. Nubwo yari yashaririwe, nubwo yari yabaye nabi, ariko imvugo yabwiraga bakobwa banje
umuntu washaririwe uwopfa kuvuga abakobwa banjye n'umwe kwijana n'umwe kwijana wovuga neza washaririwe kazubwira bakazana ngo bakobwa banjye kandi ufite ububabare mu mutima ariko Imana ishimwe kumukiranutsi atazahindurwa n'ibihe atazahindurwa n'ibiriho muri imvye yaremze ngo nje ndi umukristo mu mutima ngo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanjye ngo kikanyibagiza ibyago byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya haleluya. Kugeza igihe basubiranyeyo, kugeza igihe bamaze kugera muri kiriya gihugu cy'i Betelehemu, yasabye nyirabukwe kuja guhumba, arico citwa gukora. Ndaza kubigaruka mu buryo bw'umwuka, arico bita gukora. Aragenda aja guhumba kugeza igihe yahite mu murima, yari yamenye ko ari uwa Bowazi. Wakaza agenda inyuma y'abasaruza, agenda inyuma y'abasaruza. Yewe umuntu wiriwe ahumba burira urumva ariko agenda afata kamwe kamwe basize. Abanyesere bagiraga ikintu c'umuco mwiza ngo bakavuga ngo ntihakazagira umuntu usarura ngo amare mu murima, bazagenda basimbuka basiga akantu ngo kugira ngo impunzi niza nayo nti ariko ayo nyabuna nti tukaza tumara mu masahani ibiryo ko kantu katumye ntazasiga amasahani nta biryo birimo ngo bakagenda. Mbese impunzi nizaziza umusuhuke yabuze uko agira, nazazagira mu bukarima kawe azakura mu tugori. Ako bagiraga umuco mwiza, muza musiga amasahani n'ibiryo, uvuge ati ndateganya ko hari uwo ntungura imboga, muza musiga amasafuriya ngo twamye tumara ngo pi ngo nta mboga umukristo azarara nta mboga ntago bibaho. Uzurarana imboga mu nzu, urarana imboga mu nzu, urarana n'ibishoboka n'amato yashire muri firigo yafite, niba utayafite ugire mu karubasi muri teremusi uyirazemo umuntu yoza yaguye umwuka mutabara. Hako umukristo azamamara ibiryo. Umugabo wanje yigeze kumbwira ijambo rimwe aranezeza, yaza yavuga ati se iki kintu bite abakobwa badukorera ngo byashize. Arambwira ati rero iyi ni inzu yo kwa pasiteri, sizongere kumva ngo twaraye nta kintu kiri mu nzu. Nawe atinya inzara ku rwego nyine abayanga ko mu nzu twosonza arabitinya. Aravuga ngo se umwana yo ntiyoga afatwa n'umwuma ngo mumuhembure. Kuva ico gihe kugeza n'ubu tago tukirara mu nzu nta kintu kirimo, tuza turazamo umuceri wasigaye ugasigaza, wabatetse basi uturayi ugasigaza gaduke, akaca ikaga umwana yohwera nijoro kaburisha umuhembuze. Reka tureke kuvuga n'umwana wosanga umuntu waguye iruhande rw'igipangu wabuze icanwa yagwaye igifu basuka mugotomeza. Ako kantu murakumvise, ntimuzongera kurara nta biryo mu nzu ngo twagize ubute ngo nta guteka ngo turarya umugati ngo turyame. Ibyo ni bibi, mubyihorere si byiza. Suzugira utuneke udushire hafi. Umuntu ndi yakageze mu nzu akabona utuneke basabuze ibiryo akarya utubuto akwinzu y'inzara. Twigeze kuja ahantu umunsi umwe, nari ntwite inda y'amezi 4 kubera reka kamera nyine mpishaho nagiye kuko uwo mugore yo kwa mayiyumva ngo turangize turamubwira ngo turashonje, ngo yiwe ngo twamaze kurya turashonje. Nari mfite inda y'amezi 4, namwe mwumva inda y'amezi 4 wiri utariye wo kumva gute? Ngo yiwe ngo nukuri twamaze kurya, yewe reka imikino kandi gatwa twavuye mu gihugu twagiye mu kindi, turashonje. Bama bazunguza mu nzu barizungurutsa, hari ukuntu uzubona ko umuntu yakwimye ibiryo. Tiyinzu batwimye ibiryo, mbwira umukobwa wari urimo, mama wadusoromeye imyembe. Yari inzara agapana bene yiko ndayivuga, yari inzara iteye inda y'amezi 4 utariye, yari imereye nabi. Ndambwa waduhaye ku myembe, aragenda yama dusoromera imyembe ibitumbwe maze turakucura. Twari kugira gute? Umudamu turi kumwe arambwira ati wewe utwite malaria irakwica. Ati nanone gaho kwicwa n'inzara ikibi bitumbwe binyica. None se iyi nzara kurabona byovamo. Ikintu cambabaje nyirinza baraje, turavuga ngo turashonje. Twahasanze abana nyine abakobwa bakuru, turashonje. Wayi nguko ntaco bakurebeye. Ibaza abantu twarushe tukabwira ngo dufate ibiceri mugende mutugurira imboga niba zidahari, bakama baseka. Narahumiwe
baradusezerera turasohoka ngo tugere ku nzu y'umwisilamu. Nico cambabaje ndababara. Umwisilamu yabavuga ngo tubahe iki? Umwisilamu ngo tubahe iki? Ngo fanta, ngo amazi, ngo iki? Ndavuga nti ariko abakristo bu bapfuye bahagase. Umwisilamu ni utubaje ngo aduhe iki? Hari umuhungu wari udutwaye turahakana tubavuga ati nta kibazo rwose tumeze neza. Noneho tugatinya kurya ibintu byaho kubera uriya u Rwanda hari uko rwadutoje ibintu by'isuku. Uzaba wumva n'urya ikintu kitagize sinzi nyine ukuntu hari ukuntu uzama wumva uri bugware kubera isuku iba nyine muri kya gihugu namwe muzi. Tukabona ibintu biri ku muhanda nitubijya biratumerera nabi. Noneho nanje ufite inda biramera nabi. Turihangana ngo turangize tubwira wa muhungu wari udutwaye tubonye ibyo badukoreye bene wanyu. Telefone umugore hakiri kare. Uyu gawe twamugejeje i Kigali. Tugiye kumutamika abanyakigali kuntu yatwimye ibijyo. None telefone umugore hakiri kare dusange yacumbye. Namwe nimutabikora ni Kigali tuzobageza. Amatelefone umugore ati cumbira abashitsi turi kumwe barapfuye. Mama Imana imuhumugisha. Ko murumva ko ntamusaba imugisha. Amazi arateka. Twarariye. Nubu nza nibuka gusubira kuri uwo mugore. Sino harara mbabwije ukuri. Tizo gute. Umuntu w'ibijya arakundwa. Umudamu azaba umuntu uzuvuga nabi. Ariko abantu bakamuga ati reka tugende nubwo azavuga nabi arazikwaza shumba abantu bagahaga. ariko guhaza abantu nubwo kuri ya mugore azavuga ariko iyo gucumbi nta kibazo. Ariko ugasanga wa mugore w'umunyacubahiro umwugira utujwi twiza yacumba ubwanza yebaba we ndimukaza mujayo. Ibijyo ni sawa dukomera Imana amashe. Tuze dusigaza niko nari nshatse kuvuga. Iyo gani imirimo yose ko muraga ngo dukure yindi mirimo hehe. Timukaza mumaririra kabisa muze musiga mudusorora utuntu gutya. Haleluya. Haleluya. Boaz amaze kumenya makuru ko ari Rusi bamusobanuriye ko ari wa mukobwa wagiriye neza nyirabukwe. Kundi ijambo yavuze. Tuvuge ngo amen. Baramubwira ati uyu ni wa mukaza. Uyu ni wa muntu watugiriye ne. Uyu ni wa mu. Erega nico mwene data yavuze. Jewe nza mpumigwa kugira umuntu mwitorero. Ngo ni wa muntu ngo ntuzumubona. Ngugire imisatsi ya naturere uko twese turi za naturere. Ngo wa muntu ngo se ngo ameze ngo se ngo ku cyumweru yasenganye. Ngo yaje ngo nka saa 5 ngo wa mwana wari ufashe mikoro ariko kuba mwitorero. Uku tuba mu biki. Muzamubwira ngo iyo Bibiliya yanditse abanyamirimo ikabagaragaza ikavuga ngo uyu yakoze iki. Erega abantu bakeneye ubuhamya. Ijambo ry'Imana rizatubwira ukuntu Koroneliyo ngo yasenze ngo akagira n'ubuntu ngo bikazamukira imbere y'Imana kububwibutso. Ngo jewe ngo sinza nkora ngo abantu bandebe. Ntushaka kureke. Ariko ntawuzuhisha ineza. Hari ibintu bibiri bitazabyihisha. Ineza ni nabi. Uko uwo mugore simubatamitse wa mbere. Timumutamiye. Nabi sinza mwibagirwa imyaka 10 irashize kandi naramubabare nta kibazo mufiteho. Ariko nzanja kuvuga abagore babi kamuhera. Yego. Nzamuhera. Niwe nzampera hiyo ngiye kuvuga abagore baza bimana ibijyo. Nundi umwe wageze udahanura twatwarika kadahanu. Abo bantu bombi. Abantu bagira ubwanza ngo yeye ngo murahaga yewe ntiduhaga ngo yiwe ngo murahaga akamadahura amazi ngasukamo akadahana tugacumba tukajya kuko yadahanuye amazi erega barya arabana arabaryi bazapima igipimo uzukimenya kandi twari tukira abantu bafite imbaraga
pana nkubu umuntu ari mu kujya agatsima bene uku ngo ndahaza. Nari nkomeye mu bantu bari barimo bakomeye, naje nari ndimo aba baranze, nari nkomeye pe. Ariko niba ari kubera kubyara n'ibindi sinzi, umuntu asigaye yaroroshe. Ariko icogiye kuvuga ngo umuntu barakubwiye ngo urya agatsima gato, ayiwewe ubu wonyihera kantu kangana gutya nta kibazo. Ariko kera zabaga ari dosiye kubera ko umuntu yari akiri muto wumva ushaka guhaga. Kabiri kuri 11 Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Semeni amen. Barasobanuriye, ntabwo ari amagambo. Uko wabona mbangugira neza nkakubwira none ntukazuje inyuma y'abasaruzi uzuza usarura. Barakuntamitse, barakumbwiye, naraguhaho mu mvugo z'iki gihe, mbese nakwiyumvisemo kuva bansobanura neza wagiriye nyoko bukwe. Tugire ngo haleluya. Neza wagiriye nyoko bukwe. Muzamugirira abanyoko bukwe neza cyangwa ni nabi, ariko hako umuntu uzugira nyirabukwe nabi ineza yagiye. Tugire neza. Minsi ni migufi, igihe ko kirihuta, kini igihe cyo gukora neza. 12:12 Uwiteka kwitura ibyo wakoze ugororerwa ingorane itagabanije. N'Uwiteka Imana ya Isiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe we. Tugirire data gutya. Imana iza yitura neza. Hananiza n'umuntu mwene data nakunze ejo bundi umukobwa wawe yamaze gukwa, baterura kamverope ngo baje kudushimira. Famiye ya Pastor Ndamiye, Imana yiha umugisha. Baraza no mwa bishop ngo twibutse neza mwatugiriye, twumva tutorya inkwano twenyine. Ariko umuntu ari mu kugirira neza umuntu aho kugira ngo amwiture neza akamutuka. Umuntu akagucumbikira, akaryama nabi, akagira gute, waje gukora ubukwe ukamuhisha. Bibiliya ivuga ngo witure nabi ineza yagiriwe, ngo ibibi ntibizava mu rugo rwe. Ko Bibiliya ivuga. Isi ifite ikibazo gikomeye. Ndimo kumva abahungu bari mu kuja gushaka ngo bahishe bakazana ba nyina ngo bazabaruga. Ariko mwabahungu mwe, Imana ibahishurire mumenye Yesu, mumenye ubwo buntu Yesu yabahaye. Ariko umubyeyi wakuzaye ukamuhisha, hari uwigeze kumbwira ngo bamuhanuriye baramubwira ngo nasezera nyina ngo azahita agira ikibazo. Agenda adasezeye nyina ngo amubwire ngo mama wamzaye we bye, ngo bayumbe baramubwiye ngo nasezera nyina ngo azamugatira. Ariko uzinda y'umwana ukuntu izimera, uza amajoro nyoko yakurariye, uzi ibise yakugiriyeho, none umaze gukura yaraciye mu buzima bugoye, kaho wakagombye kumubwira ati mama we tukugirire gute, tugukorere gute. Bibiliya ihita ivuga ngo muze mwubaha abasobuja ngo nubwo baba ari ibigoryi. Ko Bibiliya ivuga, ariko umwubahe. Wubahe izihera kubaga abagaragu. Mwubahe basobuja ngo nubwo baba ari ibigori, uzi umwubaha kuko none Bibiliya ikavuga ngo wubahe so na nyoko ngo kugira ubona amahoro uramire mu isi. Uzi ko abantu bari mu gukenyuka tukagira ngo mwaretse tugahindura ibintu, mwaretse tugahindura ibintu ko ariko kwiza, mwaretse tugahindura ibintu ko ari ibintu abantu bubakiyeho zo kubinjiji
none se Bibiliya urayirutiza ivuga ngo umwanzi wawe nasonza, reka nemere ko nyoko none ari wera, simbizi ivyo biza bintera n'intuzi, nzananirwa kubivuga, wenda tuvuge niwe, niba Imana yarabikubwiye birashoboka, ariko Bibiliya izivuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, nakwanga umukunde, naguvuma umusabire umugisha. Waweza tuma neno la uzima. Imana ishimwe ko yatugiriye neza, ariko Imana ishimwe ko nta madosiye dufitanye n'ababyeyi. Imana ishimwe, Imana yatugiriye neza, Imana yatugiriye neza. Shanga hari dosiye dufitanye ntayo mama we, ziko nsabira umugisha nanone akavuga ngo Imana iguhe umugisha. Mama Ispo hari dosiye se, Mama Minyo hari dosiye, abaga n'abavandimwe ba hafi, ndaja kubohe mwebwe se. Yo kuza kwemereza ku gatuti ngo abantu banyemereza ngo iwacu baza barara barira, twarahombesheje. Nabwiye Imana kuva ngitaha mu rugo rw'abasegege, ndavuga ngo Mana uzarinde umurambo wanje tiyakazagira amagambo azawuzaho, uzorinde umurambo wanje hatazagira uzawutonganiraho ngo hari uko byagiye. Umurambo wanje baza bawumanura abantu bavuge ngo lebare dana fagrimastirgigas buzuzwe umuriro wake, tiyakagireje uzovugira ku murambo wanje. Mbaye niyamye abantu, mbaye mbiyamye kubera iyo mpamvu. Sinzi ko hari umwana nobwira wanje ngo mubwire ngo mwana nguyu muntu ndanabitinya, singomba kureresha abana banje mbabwira ibibi biziza bihari, ngo bazagenda muhanda bavuga ngo bamushenge baratwanga, ariko umwana agenda na mushenge kwa mwanga mu mutwe ariko mbonye ko ribagezemo ririnjiye, ako nako karinjiye. Uwiteka kwiture, haleluya. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, yego. Uwiteka kwiture, ariko kwitura kw'Imana ni kwisa. Imana izi kwitura n'abantu baba bavuga ngo ntaco wakoze, ariko ga yibizi ko wakoze. Iyo ga kwitura kw'Imana se waweza tuma neno la uzima nibadilishe utete usiyafanye ayate badonitamini naelewa najielele shika mkono wa utuliza moyo wangu, sina mashaka wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima nibadilishe yote, hata icyiza cyose twakoze Imana izicitura, habe n'ubwiza itazatwitura tukiri hano mu isi. Bashumba amajoro mwaraye uko umuntu muzamusonza kubera intama, haga Imana yabireka. Nubwo itabitura mukiraha mu isi, izabitura. Hari ingororano y'abera turaza kubivuga. Haga Imana ari umuntu ngo iduhegwemo. Imana umuntu aza kwishura kandi ari umuntu nkanswe Imana yemewe. Mumvugire ngo Imana itari baya, Imana isivuga bikaba,
bigacika bigakomera. Imana. Imana Imana Imana. mumvugire ngo Imana. Imana. Hey! 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 Waweza tuma neno La uzima hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Ibyo twakoze byose tubikoze kubw'Umwana tuzabihemberwa. Imana izabitwitura. Imana izabitwitura. Ababibabarira tuzabona umusaruro wabo. Tuzatura tuzaneza. L'accord trabilwa. Oh! Mana we. Mana ishimwe ko ari Imana. Uzi kuzugira neza. Abantu bakamavuga ngo si neza. No kwibonesa. No buryarya. Ariko Imana ishimwe ko ibizi. Imana irabizi. Ntago bizahomba. Mana dukorera si umuhemo. Sinarenganya singabantu. Imana ni Imana. Imana ishimwe ko izatwitura. Izatwitura. Haleluya. Amen. Izatwitura neza twagize. Izaduhemba. Izaduhemba. Ikibazo ni ukudakora neza, ariko umuntu uri gukora neza izamuhemba. Ego abantu babyemere cyangwa ntibabyemere zaduhemba. Ariko ndashima Boazi wazirikanye. Alole Bardas yarazirikanye. Aravuga ngo barabimbwiye ndabifite ku mutima wanjye. Amen. Aramubwira ngo Imana wahungiye munsi y'amababa yayo izakugirire neza. Haleluya. Amen. Uri munsi y'amababa yande. Uzi kibazo sifite. Abantu bari mu gushaka ngo bakore, abantu ngo bakomere mu mashi, bafata. Umva, niba uzi ukora kubera abantu bazabibagirwa vuba. Ariko abantu uzonanirwa. Timureba ko muzamwe amavuga ngo kanziga turamukunda. Uko ibihe biza umwonyanga. Turuya mugore we azadutera isesemi. Jewe niba hari ikintu utasa nikanga mu buzima nzambwira Imana ngo uzunkora umpaguja kubutaka. Nuko nzi ko abantu bazakuzamura. Mumve guko nabaye uko ndababihirije. Reve ndi muto. Yaba byashobokaga ngo ndyame mu nyure hejuru. Kuko ururimi rwavuze Yesu ngo Ozana Ozana. Ngo rwavuze ngo bambwe. Ariko Imana tuwadukorera. Iyo wayirebye ntuzunanirwa. Torero rizamuka rikazamuka rikuzura mukama mugira ngo ntirizogira. Bwaca rikamarirangira. Kamarishira. Ariko Imana no mu gihe byashize iyo giza yibuka. Ego. Nabwiye abantu nigeze gutekereza kubakira abapfurero. Ndabikunda numva ndabihawe. Ndavuga ngo reka twubakira abapfurero.
abantu barambwira ngo kurasha kubakira abapfurero ndababwira ngo nabahawe. Imana ihumugisha abantu bose batanze amafaranga. Tugeze ahantu ho gusakara hacika ikiraro c'umuringoti mbese hanini, barampagarika ati buretse gusakara kuko hashobora kuriduka, reka tubanze twitonde turebe uko bahakora. Kongo se ninde uzohakora? Nzambwira Imana ninde uzishura agakora. Umutima wa mumbwira umunsi umwe mpansenga natekereje nyine hari hamaze kuja amafaranga menshi n'urusengero runini. Umutima urambwira ngo kanziga we kera warandikishije habe nubwo bizoriduka kuko nubundi byisi byose tuzobisiga, ariko kera ijuru ryaranditse. Nubwo imicanga yo bitwara amazi akabitwara, kera byaranditse. Niba Imana yarahemze Dawidi umugambi mwiza, kanswe none amatafari n'amasima nibyo byohomba oya ntibizohomba. Nuko nza numva gukorera Imana biza bimera. Dukorera Imana byahombye, dukorera Imana biriho, dukorera Imana bikomeye, dukorera Imana byarangiye, izabitwitura. Haleluya. Habe nubwo wafasha abantu bakagutuka, ariko uzumenya ko kera wakoze Imana izabikwitura. Niko bimeze, ko bimeze. Imana se n'umuntu, Imana ni Imana. Haleluya. Reka mbigarure mu buryo bw'umwuka kugira ngo nsoze. Hari ibintu nagivuze nka bingahe byari byagombaga kutuzanira agakiza ariko birananirwa. Haleluya. Byagombaga kutuzanira agakiza ariko birananirwa. Ikintu ca mbere nabatambye mu isezerano rya kera. Kindi cyagombaga kutuzanira agakiza biranga na amategeko. Kindi cya gatatu ni ibitambo n'amaturo ndetse n'abarewi n'ibindi. Ariko ibyo byose byarananiwe ngo birangize bisohorera mu mwana wayo. Bibiliya ivuga Yohana 3:16 ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kuko uwo nguwo ntiyaje aje gucira abantu urubanza, ngo ahubwo yabaje kugira ngo bakizwe. Haleluya. Haleluya. Rusi guhitamo gukurikirana wowe ni ubuzima bwacu, reka tubwirozeho. Twahisemo gukurikira Imana. Haleluya. Aho Imana izaba niho tuzaba, aho izarara niho turi. Bibiliya ivuga ko bari bafite umucunguzi, ariko umucunguzi wakagombye kuba yabacungura biranga kugeza igihe Bowazi ari wabacunguye. Ariko buri hari umucunguzi kugira ngo umuntu abe umucunguzi w'ubwoko cyangwa w'umuryango, hari ibyo yabaga yujuje. Wabaga uri umuntu ukunze uwo muryango, ukaba uri umuntu ufite ubukire, ifaranga mbese ubushobozi n'ibindi twavuga. Uko niko Kristo yatubereye incungu. Haleluya. Kristo aradukunda, araducungura. Uzi igiciro yatanze? Amaraso. Yatanze amaraso. Ikiguzi twebwe kugira ngo bazane inkwano. Bowazi kumucungurira Rusi kugira ngo ugire uteye yamubyariye umwana w'umuhungu Obedi. Ariko twe kugira ngo Kristo aducungure yamenye amaraso. Yabambwe yarangije ibyo kuducungura, ati birarangiye tumushime n'umukiza. Haleluya. Amen. Ngo tumare kumwizera, tumare kumuhitamo. Haleluya. Imana itwinjiza mu mirimo. Hari ukuntu abantu basigaye babeshera ijambo ry'Imana bakavuga ngo imirimo ngo ntacitwaye, ngo ntacimaze. Muri Yakobo hazavuga ngo nyereka kwizera kudafite imirimo, nanje nkwereke kwizera gufite imirimo. Impamvu uzamva mu Baheburayo bavuga ko Aburahamu yatsindishijwe no kwizera gusa. Mbere abari ko babigira abakristo bakiri bato batarahinduka bashaka ko bamenya agakiza. Ariko Yakobo we yabwiraga abakristo bakuru akavuga ngo ni gute umuntu yo kwizera
akizera igikorwa Kristo yakoze, akizera umurimo Kristo yakoze, yarangiza ntakore. Ibyo bintu uko murumva bihwanye? Kwizera nta kiguzi dutanga, guhabwa agakiza nta kiguzi dutanga, ariko icyo tugarura nishimwe nukuzirikana. Haleluya. Nukuzirikana icyo Kristo yakoze, ukavuga ngo ku bwa Kristo koze gutya, sibyo bizatujana mu ijuru, ariko kandi imirimo izaduherekeza, sibyo? Kandi Bibiliya ivuga ngo izafata imyaka 3 n'igice ngo iri gupima imirimo. None uzubona bazogupimira iki? Imyaka 3 n'igice baba bapima imirimo. Turi hariya ngo ifata indi 3 n'igice ngo iri kuturimbisha. None iyo myaka 3 n'igice uzoyishira baba bapima imyaka 3 n'igice, baba bapima imirimo. Ejo tuzovuga ukuntu umurimo wose utakoranye ibiki n'ibiki mwene data yabivuze, ukuntu uzoje. Mbabwira umurimo uzasigara uko uzaba umeze, tuzabiganira ejo. Ariko kubera ko twahisemo Kristo, tugomba kwinjira mu mirimo. Haleluya. Kristo yamaze gukora umurimo we, ahasigara dusiga. Efeso 2:10 haba ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo yose kugira ngo tuyigenderemo. Ngo Imana yiteguriye kera. Iyo mirimo ni iyi. Soma Efeso 4:11 ngo bamwe bagize intumwa, abandi bagira abigisha, abandi bagira bunge, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira ababwiriza butumwa, abandi ngo bagira gufasha abandi. Ni byinshi mu Bakorinto ibisomye uzubisanga. Nta murimo nta gasho uteze guhanga, nta ko nzambwira abantu nuzoza ubona aho ubuhanuzi uzubugendesha buhoro nubwo abandi si ubwawe. Ni ikintu Imana yasetinze gusa ugasanga uzubona, wagira ukamubona. Abahanuzi ni sawa na ukubo kubita gutya bakwamavuga ngo tika mwumva uko Imana imbwiye, ngaho none uzuzuguriye ko ari cubona tiwokibona. Noneho Imana yamara kumusingiriza iyo mpano, umuntu akama yikiniramo. Ubu ngubu ni ugufasha abantu gusaba bishoboye, batanze ifaranga bakabagendera ku musozi. Umukene yarapfuye yarapfuna, ariko reka mbabwire, reka mbatange ihumure ku bakene, mufite Imana. ariko tuzadushanda buri bintu uzanze, mufite Imana. Umuntu uko atakwatsa Imana uyifite. Umugore umwe ngo yagaza gwaza umwana cyane, ngo akamayiruka kwa pasiteri ngo reka mujane gusenga. Buri munsi umwana yagwara ngo arambutse agiye kwa pasiteri. Mu munsi umwe ngo umwukura mugati uyu murindi ugira kuja kwa pasiteri, wansabye ko turi kumwe kagukiriza umwana. Iri genda ngo ugiye kwa pasiteri buri munsi, wansabye ko ndi hafi, ko no kumva kagukiriza umwana arakira. Abaririmbyi ubu akabaririmbyi ni sawa, akomeza mu kuntu bazaririmba neza, ariko ubu baragoranye. Udafite ibihumbi 100 ti wo muhagurutsa bamwe na bamwe ngo banze utwohereza ifaranga. Yewe ndabakumbuye, nkumbuye indirimbo zanyu, muze mutume twumva. Udafite 300 400 twose, ariko ibi bintu turi mu gukiniramo. Ese mwasenze Imana niba mukeneye ifaranga, Imana ikatuma abantu bakabakunda bakaziba udashizeho ibiciro. Nimukumva bavuga butumwa ngo baje kugenda ngo nzarara ahantu hameze gute, ngo nzarya ibintu bimeze gute. ariko ibintu tuzadukiniramo turabizi. Hari imodoka ikanisa ribamo abantu bangahe? Uzantegurira abantu, numara kubona abantu ni benshi untumire. Uraruta Yesu wageze wirirwa hagaze ku musozi ngo yamamera nk'umuntu warushe yama yicara gusa ategereje wa Musamariya kare yama murindira. Ngo mubanze mwuzuze stade ngo mumpa amaguru yo ngo nje nsige nkora ibitangaza. Uraruta Yesu wicara uriya mugore umwe ariko muzamukinisha Yesu, muzamukinisha ibintu za Yesu biroroshe. Yesu aricara ngo yamamubwira ngo wampaye amazi, gusa afite target yo kumugarura. Erega woja no ku muhanda gusa ukizereza kugira gusa ngure wo garura, habe nubwo batoguha gatuti wo kwicisha muri quartier. Uzi Yesu nk'umwami n'umukiza, uramuzi wo mwakira muri quartier. Si ngombwa ngo ufate mikro, si ngombwa
si ngombwa ko aje ku miharuro yemewe n'ababakarasi baza bakubakira uwo bagaburira warangiza ukabwira ngo mureke tuganire mu kanya ka pose mwari gutaha reka tubanze tuganire Imana. Reba noneho abantu baza banyura iwawe baje kubaka n'ababakozi baba mu wawe uko binjiye mu wawe ukazuvuga ati tantine we wamenye Imana mama. Reba abantu bazaca mu wawe uramutse ugize ivuga butumwa ry'abakozi umva akoza abona amakamba abakozi baca mu wawe si ngombwa mikoro si ngombwa imirimo rero niyo Imana yateguye ugasanga uri umuririmbyi ugasanga uri umuhanuzi ugasanga ugira impano yo gufasha ngo sintanga ngo bamaze iminsi bankoroga ngo maze ndebe ko hari ico babona Imana ikwereke ko yotanga Imana iruzuye. Haleluya. Ndimukumva abantu baje gutanga icacumi ngo edaya icacumi gukora iki ntago turabyumva ngo mudusobanurire ariko niki cabaye ngo kugeza ngo ntago ndumva icacumi uri iki se ku buryo ucuma uri iki uzi impamvu utaracumva turamenya ko nibyo ubona ari Imana izi guha kubironka ntago urabyumva uzi ko ari ubuhanga bwawe uzi ko ari ubwenge bwawe yigeze kubwira abanyesirayeli ngo nimumara kurya mugahaga muramenye ngo nimumara kuzuza amazu mukabona ubutunzi ngo mutazavuga ngo amaboko yacu niyo yatumye tubironka wozana ishinga ukavuga ngo Mana we ku mutwaro wampaye ngiki igihumbi Mana we ku mitwaro 10 nguyu umutwaro guishima. Haleluya. Apana ku gucacumi ngo abapasiteri bari mu kukijya ese yo tukiriye niki cabaye umuntu azarya hwari uko tukiriye hari ico bitwaye none uko umuntu igihe yahereye avuga uko utiyokijya niki cabaye ngo se tuza twumva ico muza mugikoresha mwanze mudusobanurire. Ariko ababikoze bakunze Imana izabitura. Haleluya. Uzutura ntawe uguhagaze hejuru ugaterana ntawe uguhagaze hejuru umuntu wese wabikoza Imana izamwitura. Reka tuvuge Rusi yahisemo neza niko natwe tugomba guhitamo tukakira Yesu nk'umwami mukiza tukinjira mu mirimo ye twari tuyivuze hanyuma ikintu kiza gikurikira no kugubwa neza. Haleluya. Iyo twadukorera umurimo w'Imana umuntu azagubwa neza buriya nta kintu kibabaje iyo utari gukorera mu cy'Imana yakuremeye ubu kiri hanze y'icyo yakuremeye ubu kiri inyuma y'umugambi ubu tarasohoza intego yayo yo kukurema. Ariko iyo winjiye muri kariyeri yo gukora uba wujuje icyo yakuremeye kuko yaturemeye imirimo myiza. Rero iyo twayihagazemo tuba turi mu buzima buguwe neza pe. Nta kintu ciza nko kumva umutima wawe utagucira urubanza udahagaze uri mu murimo w'Imana kuvuga ukazubwira Imana gusa ngo uko bizamera kose Yesu azanyihanganisha nazantambara iyo zazikubita ariko warayinjiye mu muhamagaro uzumva ntaruhu uzubwira Imana ngo ngwire. Kandi Bibiliya ihora itubwira yuko iyo Imana itwinjije mu muhamagaro iduhoza inyuma ijambo rivuga ngo humura recommandation ndi kumwe nawe nuca mu mazi taca azagutwara umuriro uzajya ibikwisha taca bizagutwara. Iyo ni Bibiliya ugira recommandation ihora ivuga ngo witinya hanyuma bikatwinjiza mu ngororano. Haleluya. Bikatwinjiza mu ngororano. Hano natekereje ingororano umuntu yahabwa mu murimo we. Bibiliya izivuga mu Bakorinto ba mbere 15:58 n'ubundi twarahasomye havuga ngo tujye twibuka ku muhati wacu atari ubusa ku mwana. Haleluya. Dukora umurimo w'Imana tudahatwa dukomeze dukora imirimo myiza kuko tuzi yuko tuzagororerwa. Hanyuma unyugwe n'umurimo uri gukora. Haleluya. Niba uzukubura bikunyure uko nico Imana yakuhaye. Niba uzuvoma amazi bikunyure. Niba uzugabura ijambo ry'Imana bikunyure. Niba uri umuhanuzi bikunyure. Kuko mwitorera umuntu wese agomba kubakora. Umuntu wese iki ni ikibuga Imana yatanze cuzuyemo imirimo ikomeye ndetse no hanze yayo tugomba gukora. Ingororano rero cyangwa amakamba
Haleluya. Abakoze bose badahatwa konza nkagaruka abadahatwa bativovota ariko birizivuga ngo ibyo muze mutanga mutinuba mutivovota mudahatwa ngo mutange munezerewe sibyo ubundi ntabwo twakagombye gushiramo indirimbo y'amaturo nuko amuturuka ari ukavuga ngo haleluya birizivuga ngo gutanga tunezerewe ugasiga ituro kagenda undi akamavuga ngo abezatuma wenyine ukanezerwa wenyine ukaza wawiririmbira ugashiramo nugutanga umuntu anezerewe naho umuntu gutanga ngo nibazane dupfe baratugoye ngo nibazane ibyo byose byararangiye ntabyohebe ntabirimo ibijya byose winuze niki giterane ntimamuna ko cagenze neza ariko wa mugore wagazuja kuko ngo akira wawe wahombye rwose ubwo wongera ubwira Imana ngo Mana we mbabariraga ugarure kuko abantu bazasanga barahombye. Ikamba rya mbere cyangwa ingororano ya mbere ku bantu bakoze neza tuvuge ngo amen. Ni ikamba Imana izatanga ryitwa ikamba ritangirika. Semene amen. Iri kamba ndarikunda ngo ni ikamba rizahabwa abantu batsinze umuntu wa kera, Adamu wa kera wa kamere. Nyamahirwe urarifite mama wowe wavuga ngo warahindutse si nyamahirwe wo muri ni nyamahirwe. Ikamba ry'abantu bapfuye kuri kamere Imana yari ibateguriye. Uraza kubisoma Abakorinto ba mbere 9:25 izahabwa umuntu wanesheje umuntu wa kera. Ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ibyishimo tuvuge ngo amen. Ikamba ry'ibyishimo bizahabwa abantu bazanye abantu kuri Kristo. Abantu bazanye abantu Paulo yakundaga kubwira Abatesalonika akababwira ngo nimwe byirato byacu nimwe twishimira. Abantu bose bazanye abantu kuri Kristo bafite iryo kamba, ikamba ry'ibyishimo. Uraza kubisanga mu Batesalonika ba mbere 2:19 abantu bari kwandika. Ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka tuvuge ngo amen. Amakamba Imana izahemba abantu bakoze neza. Ikamba ryo gukiranuka ni ikamba rizahabwa abantu bategereje ko Kristo azaza. Semene amen. Bahora bafite amatsiko uzaza ryari Yesu we. Hari abantu Munyakenya umwe yigeze kudusura ku rusengero yari umukobwa ngo arangize none turavuga ngo Mana we waza wa Mana ukadutwara ngo apana ngo irindire ngo manza nshakwe ariko uko Imana yosubiza filime inyuma ngo banze ushakwe kandi gayaje mwivuga butumwa ngo apana ngo ingoni olewe ngo apana ngo isikuci yewe ndavanta ariko uyu muzingo wafashe Yesu aze ngo turashakwa. Uziyo watangiye gufatisha bazavuga ngo Yesu araje ngo yayewe ngo nibwo nari ntangiye kubona urufaraga ariko ko Yesu tuzatumunganya nani maze mwisi yagizwe tuza badusugiye kudapfa kwa kuyeguma Buari kwirema ukaraje saraje kandageze kwirembo. Akimana ni igitangaza. Imana izitwara umuntu azurira indege n'akazi rimwe. Ngira ngo ko murabyumva cyane abene gihugu gutya kuwa mbere ufite visa baragupimye ibipimo byose kandi umugabo ari nko hanze uzi ukuntu uzamumva wari umaze nk'imyaka 10 mutabonana utamuherutse pi kuwa mbere uri bwurure ku cyumweru gapfa ariko ndabacogoje Imana izabahe kugerayo muzabanze mugere ariko byoshoboka orangiza ku cyumweru kuwa mbere wari bwurire indege ako mutinya Imana umuvyeyi aza shoppinga akagura imyenda
akarunda agahanagura inzu agasiga amarange warangiza umwana yavuka agapfa cyangwa nawe ugapfa. Yewe ko mpambabwira ibintu bikomeye turagira gute tubishire. Abantu bari mu muhuro ngo ejo n'ubukwe mukama mwumva ngo umukobwa arapfuye ngo igitangaza ngo isi irakundutse kuri wowe ariko Imana ibintu by'Imana ndabitinya nza numva nkurumeza. Imana ako Imana tuza tuyifata k'ibintu bisi gutya wari umugore wahangayitse uburushi bwishe gutya abana baba batangira kuja mu university batangira gushakwa amaze bagakinduka umwe akazapfuye umunsi undi agafejo bundi ukamusara. Yes azaza Yes azaza Imana itokwishinga ngo ubwo wari umaze imyaka 30 utabyara ngo ubonye akabebe ikamigutwara ugahumigwa ikagutwara ugasiga kakana imyaka 40 yarishize utafite umwana. Yes azaza Hallelujah. Yes azaza ubyigize imbere muri wowe tubiha umutima reka abantu arimo kuvuga ngo biha umutima nushaka ubiterere azoza. Timoteyo wa 2:4-6 kuko njyewe maze kumera nk'igisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye narwanye intambara nziza narangije urugendo narinzi ibyo kwizera igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ijye umwami wacu umucamanza utabera azamakuru ujya munsi. Amen. Semene amen. Paulo yasezeye neza yabwiye Timoteyo ngo Timoteyo we nagwanye intambara aho bigeze ko ndabona ahantu nzahagwa ariko nagwanye intambara nziza nifitiye icyizere sina mashaka ndameze neza nditeguye. Ene data tubwiye ukuntu umugabo yari kwamusezera yabona bagiye kuba barakama yigarura mbwira ukuntu uzoza ufata abana gute biti akabwira akana ke gagahungu uzoza ugemurira bashiki bawe niwe muhungu mukuru ndahari ariko abakiranutsi murabaza kibaza bapfa kugenda gutya. Paulo aravuga ngo narwanye intambara nziza ndisiri ko ndi mu rugendo none ntuzi niyo wawuje uzukekeranya niyo wawuje ariko aravuga ngo nagwanye intambara nziza narinzi ibyo kwizera igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka amushuwa ndarifite kuri je. Tiyavuze ivuga butumwa tiyarakomeye tekereza Paulo kubera umutwaro w'ivuga butumwa wanze gushaka muzi ukuntu ba madamu baremere ahanze umwana ari mu gupfa kugira fiyansa akamasara agasara neza ukabona arasaze yapfa kubona umuhungu ufite udufaranga cyangwa umukobwa akazamatuka base wa ntaco mukimbwira yewe witonda urashari mwisi umuntu ukiri mwisi azagenda buhoro uracari mwisi hejuru y'akamodoka gusaba kuguriye kwa musara umugore yabona yambaye super kabira kazama abantu bose akazana wewe kazama sigara dahumura ngo yagendeye mu modoka ya taxi voiture ariko taxi uzabanda aho bari mu kugendera bandi gubu kigezweho ni indege gusa hano ni Kigali hano ni Cangugu hano na hano hirya gatega indege none uri mu taxi voiture k'ibihumbi 10 wakodesheje ukazaba mugenda wiriye twicarana amatsiko ya Kristo tuze tumukumbura urukumbuzi rwa Kristo rwarashize niyo mpamvu no kumukorera abantu babahonda ti wo mukorera utawumva kugiye kugenda ti wo tanga imodoka uzikwejuza uzopfa Imana ikakubwira ati ndisiri kugiye gupfa
nushaka gutunganya ibintu byawe tacu utokora wokora nk'ugiye gupfa nyine ariko mu gihe utarabimenya wakoze irindi kamba rya kane ni ikamba ry'ubwiza. Mana ishimwe, ikamba ry'ubwiza rizahabwa abashumba ngo batwaye umukumbi w'Imana batawuhata batawutwaza igitugu ngo batawukubita intama. Arigeze azi gutera stress ukumva wofata ikibanda ariko ntibyemewe nugutereta ugatereta intama ukazitwara neza kuko hari ikamba ry'ubwiza, hari ikamba. Muze kwasoma muri Petero wa mbere 5:2 ikamba rya nyuma ni amakambo n'inkanga ariko ndavuga 5. Ikamba rya nyuma ni ikamba ry'ubugingo. Tuvuge ngo amen. Iryo kambuza abantu bazarihabwa nabihanganiye ibigeragezo yo bararifite. Haleluya. Abihanganiye ibigeragezo byo gupfusha bagakomeza kwizera, abihanganiye ubupfakazi ariko ubupfakazi buzabugora bagakomeza kwizera, abihanganiye intambara, kubeshegwa, gutukwa. Paulo yagendaga bivuga ngo ukuntu yigaga gusonza kiga no guhaga, ngo yaratutswe n'abayuda bakamubeshera byose biriya byose bijya binyuma bazakubeshera. Ni wihangana uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Yakobo 1:12 azavuga ngo hahiga umuntu wihangana ibimugerageza ngo kuko namara kunesha azahabwa ikamba Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Hari ikamba yabanesheje ibigeragezo. Sinzi ibyo uri kunyuramo, sinzi amarira uri kurira mu murimo w'Imana, sinzi ibyo uri kutakira mu murimo w'Imana. Muri mse yaravuze ngo abarira babiba bazasarura, bazabona umusaruro wabyo nidutura imiba. Mana ishimwe, ako hazaba gutura mu ijuru. Niba umuntu mbonye ukuntu uzogira imbere y'Imana fata atiritorera fata azoba gutura. Ibaza icyo uzotura imbere y'Imana. Uzarebe nk'umugore wavuye mu nkwi abantu gati bacikuwe ariko mwari